Mai ka guai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big tun rei nei la mai tun riu dari asai June tarik tamru kum singne ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Tamenglong June tarik chui na chikiu. Tamenglong BJP Mandal Committee workers kani NPP workers re Congress Party kau kutat metong reception program peace hall Tamenglong headquarter kau tat kai kan thei. Congress Party kau kutat kan mai BJP workers nuntai Nampi bau pamai BJP ST Morcha President kani RK Tithai pau BJP Kishan Morcha President kanai resigna gan sekiu kong kan jongi tumna NPP workers akadrini Congress Party kau gutlaudat kan jongi BJP workers kan sekiu tai ST Morcha kani Kishan Morcha kau tan ba menun ni reception program ko tai Samuel Jendai former minister kani MPCC executive members PH Pungan District Congress Committee Tamenglong Working Committee President Kaningai Rongmei, DCC Executive Members, AG Jonah, DCC Executive Members, Pausai Gonmai, Secretary, Block Congress Committee, Tamenglong Block, Dichulung Kapmai President, BCC Tamenglong Block, Kani Bai Mai Congress Working Committee Executive Members, Kani Workers Azu Rekwang Kasao Laukane. Kamung Katay Samuel Zendai Re BJP Kani NPP Party Khore, Congress Party Ta Lungai Na Gwang Thandat Mainun Ta Tunku Mai Indao Kani. Kumna Congress Committee Leaders Nun Kau Gwang Thandat Mainun Kang DCC Hapme Thai, BCC Kau Post Vacancy Naya Thai, Tilau Kang Sakane. Congress Party Kau Bambam Rai Mai Kani Gwang Thandat Mai Kwai Akhatna Suna. Tan Karyu na Tamenglong Kau Kalai Mai Pungwang Ngam Khang Karam Ko Tuna Karian Kani. Samuel Jendai De Re Tamrut na pungu US President John F. Kennedy Duang quotation ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country to my led bam tai tining tau ladat na amniu ni Tamenglong mekhang the buita longam ni chu to my tai phuna tan khang suko to na ni karian kanhe kaningai riak mai re Congress Party kau ko thandat mainun hai lungning in than mainun nei to na sagani Center Khani State kau BJP resigna ngam sin bam de tiki Congress Party kau gong mai hai si mai kai mai Dai how in than tek tiat pat mai nu nei tu na sakane power da asut na hap me thai kalwan gai gwang ni mai da how na gut tuang kholage tiki mi khawrap me thai tan hai tan pat ni tuang ram thi tu mai thai na gwang mai nu nei tu na sakane constitution khau ti law bo mai ani tuang rights ti hai ti aman ma ko tu we thai Congress Party rap me thai Bai mi ma ke tu mai dai ka khat na gut mai nun khon the tu na salo kane reception program mung khau dai DCC kani BCC leader azu roi lat azu salo kani khani gwang than dat mai nun roi kani tuang chun dai sa in dau gai kane Tamenglong June Tarik Chut na Chikiu, Assam Rifle Rina Fitness Initiatives the Tamenglong Running Club launch Sulau mit the officials and inaugurate Sulau Mai Mung Ganyu Tong Kem Tamenglong District Headquarters Kau June Tarik Chut na Tachat Kau Tat Kai Lau Kante official launching Mung Kau Tai participants kani dignitaries nun rui Gwang Kasao Lau Kani Mi Tuang Club rui Tam Mai Q2 Fitness Chun Sap Mai Drugs Free Lifestyle Hai Tamenglong Chabuan Nun Kau Nai Khang Tu Mai Hai Mi Club Hai Mai Gwai Khang La Lau Ba Mi Kumna Tribe Tingkum Ha Mi Thai background hai kalang ma gi tiki kai mai lam chat hai deny na social harmony khani community run sai in thang na tat kai khang tu mai haye tu na Assam Rifle tong statement ri ti thai kane kamung khotai marathoners kan ringu ri gwang ka saw lo kani kumna flag of mung khotai civil society organization superintendent of police kani bai me dignitaries nun gwang lo na kamung da ti in thui lo kane kamung khau top performers khang sports shoe fitness watches t-shirts kani fitness le karyang nai mai kai pati kani Tamenglong Running Club hai pak mai group na ha mi tiki mi hai kalung thau bo mai duan akhari chabuan nun ti hai negative influences khare sai pana gwang puni mi gan khau pum ta nai mai positivity khani kariu mai ngam deny khang tu mai haye tu na statement khotai hi kane Tamenglong June Tarik Chut na Chikiu Tamenglong College khani pigri firm kai ni me chang Tamenglong Ward number 3 khani ana khau lungba mainun rui kani tong sendui phungpat maina rap na kanyu tuang kagan khani pum lak launa chang si me bam nun katam lau kan the Tamenglong College chang hai sai luan ting riu kan na gwang kan me khau gari kalu mai ta sa mak na phai ri tat kalu khangan na kuk mai ariu na bam chongi Tamenglong Ward number 3 chairman Re Cham khau sa indau kan me khau Tamenglong College khani pigri firm Kai me chang hai district hospital Tamenglong ni tat alam nu me changi tiki chang hai ka zinai minun roi ka siam lau mak na ba me khau hai lungning dai me azu ri in kha gong lau na tan kai bam tongi tu na sa kane chang hai tat ka lu ba mai nun roi kuk mai ariu na ba me khau
government เขาเรียดังกาอาคานาสินีลามักนาตันไก่บัมจงที่ตุนัดสายกันนี้อาสามาเขาสกูลไว้ให้ summer vacation ด้วยนะกูเขาดัดปนิที่กุมนายอินซัมนาอาจุรุยสกูลตัดไม่เขากุไม่อาริวปุนี่ไม่จังรุยสร้างได้ตันมักนุมักนาตาจงที่ตุนัดนี้สากันเองTamenglong June tarik chui na chakiu Tamenglong Times cham je re kan di mai sem re tan suna cham nam ka hau kan mai June tarik chui na kanai kum sing nei na chui na pung khotai rating kum ru tang kan thi Bilingual newspaper Ronglat in English suna number mai Tamenglong Times strong staff khani family members kwai re ting kum ru tang mai anniversary mung Matthews and Camps Farmhouse Dailong Tamenglong Mahor Highway Changdang khau tat kai kan thi anniversary ting mi June tarik chui na kanai khotai staff nun khau gong tak mak mai asak nai mi sang roi nai dak khat chai ka suat na tarik chui na ta cha June nung anniversary mung tai tat kai kan chonge kamung khotai associate editor Gangong Long Pan mai review lau mai lat sa khani mi dong newspaper akup mai thia khau khani tabui tong tap mai nai na ka hau kan tong su tu mai lam khau salo kani kumna ka mai rekat pat mai ka sau na tan ran na tan ba mai editor reporter khani correspondent goita chon ku mai indau kani editor Jimmy Pan mai read kum sing nai na ru na pung khau tai tabui thia khau mi tong cham je hai ka hau kan tuang khani mi tong newspaper tan ka hau kan mi khau kuk mai ren ra mai asu ariu kong kan mi lam khau salo kani ka mai read cham ta mai kan khau kuk mai ariu kan mai ka dai suna internet ben su mai kan khau ha mi thai electric or power mak mai kan khau akup na democracy tong fourth pillar akhat suna karam kan tong chu tu mai lam khau salo kani inbu na editor de read cham ta mi tong gai mai gang mai lam khani salo moi kani Tamenglong Times cham je inkum ru anniversary mung khau tai staff nun roi tree plantation drive ni tat kai lo kani kamung khau tai editor Jimmy pa mai re Bible verse rai mai Samuel chanai tong ru na kanai tai pa pa lo na ragwong tong dui mai ga cham salo na kalum kariu lo kani Tamenglong June tarik chui na tachat Manipur State Bharat Scouts and Guide Tamenglong District Association chuang in khap mai ru na pung district summer testing camp kum singnei na chui na pungu tingmik June tarik chui na tachat khau Investigator and Page Presentation Ceremony Don Bosco Higher Secondary School Complex Tamenglong khautat kai kan the Investigator and Page Presentation Ceremony khatai ka cham thai fai ga kyang mai MCS CEO Tamenglong Gaidolung District Chief Commissioner MSBSG Tamenglong District Association Kani Charles Liangdiang former MDC Tamenglong Kani Chief Case Function President Kani Guest of Honor Silau kan the Kamung khotai Scout and Guide Nun Khang Badge Presentation tai Chief Guest of Honor School Principal Kani Headmaster Nun Ri Tilau Kani Kani Scarf Presentation tai Allow Pipu Nun Ri Tilau Kani Kumna Investigator Ceremony tai Byro Jeremy DTC Tamenglong Ri Zaina tat kai kani June tarik chui na padai khau roi tarik chui na tachat kum singnei na chui na pung ngan tat kai kan mai ru na pung tang mai district summer testing camp kum singnei na chui na pung khotai Scouts and Guide pai kharingu ri ka saw lo kani mi lung khotai Scouts ri rik sru nga pung khani guides ri rik tachat na pungu kani mi khotai Prabhas khau pai khat na kanai Pratham khau ru na tachat Vidya Rajya khau ri kanai kani Scout and Guide the school tachat khau ri kwang ka saw lo kani school nun tai Trinity Public School Incham na chui na kanai Britlam Institute Gaanphiu Don Bosco Higher Secondary School Tamenglong ru na Chennai Christian Grammar School ru na Chennai Don Bosco Khaupum chui na Chennai Don Bosco Higher Secondary School Maram Charuk St John High School Nungba ru na pungu kumna United Builders School kharirik dai na khade Scout and Guide tung mission dai me hai chabuan nun khau khaile kai me dilau khang discipline kani community service hai in cham na nun khau dinai khang tu mai hai Tamenglong ting nai luan chun ngai bu tarik tamru kum singnei na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan nai na ye ting sin muak na ye jingbang ting rai na ye dui luang bu tarik khat kum singnei na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye jingbang ting rai na ye mai ku wai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen re ka ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ring ngan lau thi in tuan lau tuan khuang ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho tuan ko thei